Da li svi vide ekran? Ok. Zdravo, ja sam Lazar Avramović ispred tima HAL. Ovde smo zato što smatramo da imamo rešenje koje bi velikom broju građana Kragujevca, a pogotovo osobama sa invalidima, olakšalo život. Naš tim se sastoji od 5 članova, a naše različite ekspertize nam omogućavaju da iz različitih uglova sagledamo rešenje. 13% populacije Kragujevca čine osobe sa invaliditetom. Mnogi gradski servisi nisu u dovoljnoj meri prilagođeni, a postoji neiskorišćeni potencijal IoT rešenja. Naše rešenje nudi proširenje već postojećeg EKG sistema mobilnom MKG aplikacijom sa jedinstvenim ključem, koja putem Bluetooth protokola komunicira sa okolnim IoT uređajima i automatizovano, bez interakcije korisnika, rešava razne izazove sa kojima se građani, a naročito osobe sa invaliditetom, svakodnevno susreću. Glavne prednosti ovakvog rešenja su automatizam, visoka pouzdanost, niska cena i kratak rok implementacije. Bezbednost bismo poboljšali integracijom IoT uređaja u kolica osobe i povezivanjem sa mobilnim telefonom. Uređaj bi imao mogućnost preciznog detektovanja nezgode i automatskog obaveštavanja izabranog kontakta. U javnom prevozu vršila bi se automatska naplata karata pri ulasku u vozilo, a postojala bi i mogućnost spuštanja platforme za kolica. Ispod parking mesta vršila bi se ugradnja IoT uređaja koja bi detektovala da li parkirana vozila prevoze osobe sa invaliditetom. U suprotnom, vršilo bi se obaveštavanje nadležnih organa. Prikaz slobodnih parking mesta vršio bi se putem aplikacije u realnom vremenu. U ustanovama pametni uređaji bi svoje usluge prilagođavali nakon detekcije osobe sa invaliditetom. Takođe, postojala bi mogućnost dobijanja korisnih obaveštenja i uputstava putem aplikacije. Pilot projekat bi se realizovao u Kragujevcu u saradnji sa gradskom upravom, a vidimo NALED i stalnu konferenciju gradova i opština kao potencijalne partnere za plasiranje projekta drugim opštinama u zemlji. Za projekat je potreban tim od 5 ljudi, projekat bi koštao 110.000 evra, a rok za izradnju bi bio godinu dana. Neophodna je saradnja sa mobilnim operaterom koji bi obezbedio mrežu za funkcionisanje sistema i podrška državnog data centra. Vizija je jedinstven sistem na nivou zemlje koji znatno olakšava život svim građanima, nezavisno od grupe kojoj oni pripadaju. Želim da se zahvalim u ime tima HAL, radujemo se što ćemo čuti još zanimljivih ideja i otvoreni smo za svaki vid saradnje sa ostalim timovima nakon takmičenja. U slučaju da dobijemo nagradu, novac bismo iskoristili na opremu i za konkretne eksperimente. Demo aplikaciju možete pogledati na demo.teamhal.ml. Hvala vam na pažnji. Da li ima pitanja? Imam ja neko pitanje da postavim. Izvolite. Interesuje me to za osobe sa invaliditetom, na koji način bi to funkcionisalo, na koji način bi to radilo, kako su pogodnosti ako to implementiram kod sebe, ako to stavim i na kolica ili u kolica, kako god. Možemo uz pomoć par senzora koji određuju položaj i brzinu kretanja kolica i da li neko sedi zapravo u tim kolicima na osnovu težine, detektovalo jako precizno da li se nešto desilo, tipa neka nezgoda, da li je osoba pala ili nešto slično i putem mobilnog telefona, odnosno na osnovu ključa koji se nalazi na mobilnom telefonu, moglo da reaguje i obavesti neku bližnju osobe sa invaliditetom ili hitnu pomoć ili bilo koji izabrani kontakt. Da, kako je razlika, ako imam već mobilni kod sebe, onda ću moći samo da pozovem koga hoću da mi pomogne. U slučaju da ste u nesvesti ili da ne možete da koristite mobilni telefon. A u slučaju, na primjer, kad napuštam kolica zbog nekog transfera, prebacujem se u kola ili se prebacujem u krevet. To je taj senzor težine koji određuje da li se zapravo neko nalazi u kolicima. Moraju da budu ispunjena 2 uslova. Da nešto nije u redu sa žiroskopom koji određuje položaj i da senzor koji beleži težinu ne detektuje. Da, ali
ako ja nemam problem, nego jednostavno napuštam kolica iz nekog razloga, krenuo sam u auto da sednem, on automatski detektuje da ja nisam u kolima, da ja nisam u kolicima i onda prijavljuje problem, prijavljuje neku grešku, zove. Ne prijavljuje zato što žiroskop nije detektovao da se nešto desilo sa kolicima u prostoru. Ali sa kolicima će svakako da se desi, ali kolica moraju da se sklope, da se podignu, da se u horizontalu i da se ubace u gepek. Znači, to je jedan transfer koji ima više položaja. Jasno, ali nijedan od ta dva uslova se ne dešava istovremeno. Znači, vi ćete da sklopite kolica, one će da se zarotiraju i stave u gepek, ali vi ne sedite u njima. Znači, nije ispunjen uslov za težinu, da neko sedi u kolicima. Da. Interesantno, dobro. A što se tiče samo parkiranja, to mi je malo nejasno, znači on ima neki senzor, ali tako, te IOT se nalazi ispod površine asfalta, ispod površine. Da. I on detektuje u stvari da li je vozilo nad njim ili ne. Znači on pravi neki prekid, sam automobil pravi prekid sa vezom i onda se tako radi. To je taj sistem. Da, elektromagnetni sistem. On bi samo detektovao da iznad postoji nešto veliko metalno i znao bi da je mesto zauzeto. A ne detektuje to da li je to automobil osobe sa invaliditetom ili neko to zloupotrebljava pa je parkirao svoje auto? Tu sad dolazi ovo sa mobilnom aplikacijom koja je ključ. Uređaj zna da li to vozilo, odnosno da li na parking mesto prilikom parkiranja u tom vozilu bila osoba sa invaliditetom ili neko ko nije osoba sa invaliditetom, ali vrši prevoz ili je rođak osobe sa invaliditetom, jednostavno vozi taj auto u kome se nalazi osoba. I na osnovu tog ključa on zna koje kategorije građana. Telefon osobe sa invaliditetom. Izvinite, ponovite. Ključ za otključavanje tog sistema se nalazi gde? Ključ koji jedinstveno identifikuje građanina se nalazi u mobilnoj aplikaciji. On komunicira sa centrom. Znači, ako ja nisam u kolima i ako nije mobilni kod mene u kolima dok me neko vozi, on to ne reaguje, ali tako? Ne, ali vi da biste parkirali vozilo morate da budete u kolima i da biste sklonili vozilo sa parking mesta morate da budete u kolima. Ili neko ko vozi to vozilo. Dobro, hvala, nema više pitanja. Molim. Evo ja ću, evo prepustam Ani. Ajde, slobodno pa ću ja. Prepustam, džentlmenski naravno. Ono što mene zanima, pre svega hvala puno na jako lepoj prezentaciji i svim ovim dodatnim odgovorima. Mene zanima sledeće, na jednom od slajdova kad ste govorili o vrednosti projekta, rekli ste da je vrednost projekta 110.000 eura. Šta podrazumevate pod tim? Šta je uključeno, da kažemo, u tih 110.000 i period implementacije od godinu dana? Uključeni su dodatna infrastruktura koja je potrebna za realizaciju i plate tima za godinu dana, kao i 10% za nepredviđene troškove. A pod infrastrukturom podrazumevate šta? Nabavku dodatnih uređaja, senzora, implementaciju širom grada. Koliko senzora? Koliko senzora? Zavisi od broja parking mesta u gradu, broja autobusa, da li će svi autobusi imati implementiranu tehnologiju i od broja ustanova i uređaja u ustanovama u koje želimo da implementiramo tehnologiju, kao i od već postojeće infrastrukture, odnosno da li već nešto postoji ili treba da radimo novo. Hvala. Molim, hvala vama. Evo ja ću, možemo samo da vratimo onaj slajd, ako je to dozvoljeno, pojašnjenje za Bluetooth komunikaciju i ključ, ako možete da vratite samo. Slobodno može, naravno.
MKG, on je na telefonu, je li tako? Da, aplikacija, najobičnija aplikacija. I koja komunicira sa senzorom, je li? Da, putem Bluetootha. Putem Bluetootha. A šta je napajanje senzora? Za ove senzore koje se nalaze van ustanova ili tako dalje, da im nemamo konstantan izvor napajanja? Možemo da imamo solarne panele ili da koristimo neku obnovljivu energiju, a verujem da i svuda u gradu postoji već mreža na kojoj je moguće lako priključiti bilo koji električni uređaj. Ali najbolje ići sa nekim solarnim panelima, konkretno za rešenja za parking, zato što Bluetooth i ti uređaji troše vrlo malo struje. Tako da bi to bilo dovoljno za napajanje. Zasnovano na mobilnoj mreži, ili tako, način komunikacije? Da, ili na mreži na kojoj grad trenutno funkcioniše, ne znam, pretpostavljamo da je zasnovano sve na mobilnoj mreži. Dobro, jeste li razmišljali možda o LoRa mreži? Baš zbog senzorskog sistema, ako ste malo radili sa tim? Nisam upoznat sa tom mrežom. Dobro. Ali bitno je da postoji neka mreža. Svakako je moguće priključiti bilo šta na bilo koju mrežu. Sad bi se nadovezao na Zoranovu priču. Znači, ono što je problem, to je jedan konzistentno napajanje električnom energijom. Znači, bez obzira kiša ili tako dalje. Da li imamo neki problema, to mora da radi. Da. Znači, to mora da radi. Da bi uopšte bilo operativno, da bi bilo funkcionalno, da bi uopšte imalo smisao to. Tako da, možda bi trebalo razmisliti o nekom drugom načinu, možda neke baterije ili već ne znam ja kako, ali mislim da nije previše pouzdano solarna, gde bi se nalazile te ploče i tako dalje. Opet tu traže neku drugu vrstu infrastrukture, neku drugu vrstu pozicioniranja i tako dalje. I mi nemamo mnogo parking mesta u Kragujevcu za osobe s invaliditetom, nažalost samo 46 obeleženih na 352 osobe s invaliditetom koji imaju pravo parkiranja. Tako da ja se nadam da ćemo jednog dana da proširimo ta mesta, da ih bude više i taj ceo sistem bi onda trebao da radi malo onako, mora da uliva sigurnost, mora da im da sigurnost da to i danju i noću, bilo koje doba dana to radi. Ako padne sneg, ako se zatrpa taj senzor, da li će on prijaviti, mislim, razumeš me o čemu hoću da ti kažem? Razumem. Ceo koncept vaš, vi ste mi jedan od favorita, stvarno ste sjajni i to ste za veoma kratko vreme uspeli da uđete u srž problema i ne samo osoba s invaliditetom, vaš projekat je zaista potpuno inkluzivan jer se ne tiče samo osoba sa invaliditetom, nego posmatrate osobe s invaliditetom potpuno integrisane u jedno društvo, jednu zajednicu kao što i treba da bude. I zaista sve pohvale za vaš projekat, ali ima tako nekih malih nejasnoća koje pokušavam da otklonim sebi u glavi, da bi znao kako su posle i da vrednujem to, da li to ima budućnost, da li to zaista može da proradi ili će nešto zakočiti i neće moći da proradi nikada. Eto, to je to. Hvala, izvinite. Hvala. Samo bih hvala da vam odgovorim na to, da je jedini problem napajanja taj sistem sa parking mestima. Napajanje u autobusima, u ustanovama, na kolicima bi mogli da radi na baterije, to nije problem. Problem je zato što se ovo nalazi ispod asfalta. Ali opet vodimo se mišlju da postoji već razvučena mreža, električna mreža kroz grad koja bi na neki način mogla da pruži potrebnu električnu energiju uređajima. Pretpostavljam, znači ne znamo kako funkcioniše grad kao pojam generalno, ne konkretno Kragujevac, ali naša pretpostavka je da postoji neki način za to napajanje. To je, samo da se nadovežem, to je upravo ono što sam vas ja pitao, LoRa mreža i senzorski sistem koji je zasnovan na LoRa mreži, to je sad jedan savjet kako da dalje razmišljate. Su upravo ti senzori su, da kažem, karakteristični po tome što njihova autonomija baterije može da traje čak do 10 godina. Upravo za parking sisteme potpuno su autonomni i LoRa mreža nije skupa za uvođenje, to je jedan od planova grada,
ali prosto treba razmišljati u tom smeru. Baš iz tog razloga autonomije tih senzora koji bi mogli na taj način da radi, jer pretpostavljam da oni nemaju neku veliku razmenu podataka, to su samo, da kažem, refreshovanje ili samo na promenu alfa neki manji numerički podatak, što je karakteristično za LoRa koja ne trpi veliku količinu podataka. Samo, eto, jedna smernica. Hvala, nismo znali za to, ali istražit ćemo, zvuči zanimljivo.